Ni ada orang tanya soalan lah. Apa? Apa sah? Itu muka ke apa? Apa hal muka macam tu? Apa dia tanya apa? Okey, dia tanya, apa masalah kereta Myvi kalau start je macam enjin susah nak hidup. Tapi bila on aircon, enjin mati. Tapi kalau tak nak enjin mati, dia kena tekan pedal minyak, barulah okey. Tapi kalau dia lepas balik pedal tu, mati semula. Okey, kalau macam ni punya case you mau pergi itu kedai bengkel kan, you yang kenal ya, you panggil dia tolong you check, okey? Biasalah ini airflow sensor. Airflow sensor. Okey, airflow sensor atau spark coil Okey, spark coil. dengan spark plug. Spark plug, okey. Ya. Biasa tiga barang ini dia akan effect you start engine susah atau itu kereta macam lembat-lembat mau mati macam memang case. Oh, dia macam tak cukup power lah. Betul. Kerana dia main itu ejector kan, dia letak itu elektrik dia tak cukup. Okey, faham. So airflow sensor pun kena. Kalau airflow sensor you sangat kotor atau sensor so rosak, angin dalam masuk, you bagaimana boleh start engine atau you main engine bagaimana boleh kasih smooth kan? Faham? Oh, sebenarnya dia apa-apa pun bawa pergi bengkel lah. Yes. Tiga barang sajalah. You panggil itu foreman, tolong you check. Oh, dia kalau foreman kata ada barang lain sana sini. You jangan. Hanya tiga barang. You panggil dia check tiga barang ini saja. Oh, so tiga barang ni saja yang punca masalah dia. Dia masalah. Okey, faham. Okay. So jangan lupa follow Goody, like dengan share. Okay. Macam mana orang nak follow muka you macam tu? Faham. Muka macam ni pun orang nak follow ke?